Anya laki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayadak. Anya lakit din aya piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuwa ngamin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyaw nga ang daw. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, tagat tuyo ka. Siyempre, aglaklako ak iti tuyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagatak ngamin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo Akaruba. Nagbanglo ti payod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalus ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket inka nga ruden nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka ditoy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tayo disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang day ta atuyaw. Wala tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatangak iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din tata.
gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga aglaklako. Ala, ingkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Bagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingka kat isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, katoy. Kwa, Bong anya, dirit saan kan wan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingka kat isursor day tatuyom. Awatem nga rod da ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay ganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan, Bong? Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kayat nangarod asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apayan nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanumot ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamatan ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawanak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imububingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapulo taki ti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a shampoo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ka.
Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumwar samat ni Uncle Bong. Inak kasarita. Uncle Bong, nakapulas ka Kun kasta unay ti pormam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak Agsapol kay ti balasang? Amangan numabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka kita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malogi pwestom. Ay na, agyaman ak unay, Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwestom. Wala nang. Umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apagang angkatak itilakok atoyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hedawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta negosyo. Sige. Kaya't ko agbalin kayo, bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataan ken nabanglo. Ha? Pagyamanak, ha? No kaya't best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kaslam makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kasanaw tay balasang ijay daya akursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak.
Ah, Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. kasta ka day. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Ada ita ija pwesto na ija tsindaan. Un ngagpayso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Un nga rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawon. Mala, no kayat mo ang makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Un, Nana. Mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo, saan unay anaapgad. Adda madlaw ko kan ka, Timar ka, Pagyamanak day ta ako nam. Uy, sumarong karkamutin ay jibalay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payud ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon ngagdigos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyag ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatenak. Kasta ka din? Isu nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, ken nataer. Isu na in love kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan ka di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy ti ragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapudno na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka at tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan kami na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Ta di mo amaw, nuan yan to ti sumaranaw ang mapasama. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti marisapay ang pakasaritaan, anay tampaw, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Mano abula naun asaan ngagpaspasyar ni Imelda dito'y balay alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti naganak na? Ay, kat bayam Manumang nga mingay dagiti anak na nga sa asikasun na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man ako nakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti at puko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da.
Sapay nagdadakulang dagiti manok. Isagsag anak dagijay ka no umay da pumasyar. Ngampulos mo adida makalagay. Nabartak ka manan? Ito lang mata. Anya nga italaang minalimkan nga agawid anabartak. Ay, di na man bani-bani ka sandito ay. Ha? Kaguram ti mabanikasan kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man tinabag na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldo. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Gaya man na. Nangibulsa ako niya sweldo. Nagadun abulsam ti kapkapkapam. Nagkatula kitin aya. Madmadla mo. Natamalay ka man eh. Indulin mo di tabag mo. Wen, mga mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man na. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. 150 lang da itoy. Ayan jeda dumangay. Yawan matan. Da itoy lang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay aday itoy lang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man nadamag-damag lang? Magkaungat ako na eh. Nang ipanam jeda duma ang kwartam ko na. Apay aday itoy lang ang tinabate. Napan ka gaya man gimatang iti bagas? Di nakpay inuray taggidan ta ko ma. Ay, wan ata ni malaman. Day tala ang tinginatang mo bagas? Isulaang ngamin ti adda kwarta. May sa kilon sa laang mo't day ta. Wan, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may sansa akabantig atangam. At dapay nga tala ko dalita kantina bagas? Adda pay. Ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kumpleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rud ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Ta nagbasit laang matiyaw awat na kanya. Addan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Kat minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nila kay mo, mare. Mapaan ako nagtrabaho. Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y anagdigos. Saan eh? Adula amin na ito, tigos-tigos ito. Sayang ti sabon kan tanong. Agat-arak ka. Unang lang mo dito ha? Mapaan ako? Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama ha? Mabartek kan tumanin nga agaway. Neng, si kamot gayam day ta nakaigam iti flashlight, mare. Apay, sa dino ti papanam? Ay, biro kag nila kay kumare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita-ida kadagiti ko kumpare na. Agiinom damat ijay igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo dyan na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, mare.
Sapay agkirom-kirom na ita flashlight mo, Mare. Awan samot bateryanan. Oy, agreeing ka ditan. Ano ti orasan niya? Alas 10. Ah, Jesus, maladaw ako na. Talaga analadaw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabana ang trabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga ron? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito'y balay. Ah, kasi kam tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong rong agyam-yaman na kang kabakit. Danyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apa agsangit ka mo? Ay, jakon mano, santikas ng ugalim. Saan ka kading agsangit? Tamangag da ka dagiti karuba. Ang mga panunutin da. Apaspasangitan ka bakit? Sakit ka, tulog. Ay na, hindi ka nag-iisa, Kumari Imelda. Ado kayo amisis nga agproblema ka dagiti asawa da amamartak diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngayon mo ti maibalakad ko, Kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, katay talaki na artak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga ro, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon unaan na agastusan ti bisyo ng arak. Tay ko nakarod ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akasta ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinilakay ko, Mare. Ay kat agbakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Agbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at gamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapo kan ka. Gapo iti kinaartek mo. Iso ang maestresa. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawaya kanton nga aginom, aging gat kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stress ak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yan ako. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut, idi babasit kayo pa'y. Permimut ang ma-stress akin itatangyo. Di lamanan ibagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wain, mapanakaon. Partyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress ako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo. Adda babae na. Ay, jakmat maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon matan ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't ide iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin ide.
Iso asaan nyo nga amaw. Saan mo tin amamartak ita ni tatang? Dagayam inaramid ko kunkwana, asaan na amalipatan? Anya day tananang, ang mga numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto ka yawn. Mabising ka na, dagiti apo ka. Un tatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag ta makaawit ka pa eh. Saan ako ba'y gaya man na Bartek? Iso, nakawid ako ba'y? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mati malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan, imbilin na kan ka, saan kan nga umininom? Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan, tagtagari Maray niya. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Maray mo, kasalasan ta mga garuban kasta. Ibagak atipod no amakit-kitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Anang, nakaturugan ni tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, ta nagbalbaliw ni tatang. Sinurot ko jay balakad idi day diinang kaw. Anya nga iti tabalakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni tatang mo iji pag-iinumanda. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidog abadang, kaas-asa. Naarami dyo na ita? Wan, padasamatakin nila kay maw. Bareng iso tidenggan na. Nagawid nga tan ni kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da, kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid ka yun, Mare! Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasangputan nila kay mo di tabalayaw? Ay na, ado abotilya ti arak tinasang putak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid anabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin ije pag-iinumanda. Surutom ita? Wan, Mare. Kat ibatim nga ron aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasamakin ni pare nga no itugot mo day ta abadang. Salak pa yan ang Bartek, kakadwa. Aginom tayo pwede. Kaiso nang awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunang awan, Imelda, bakit? tumakder ka dita, tagawid tan. Nangalaan na nga taday ta kas-asa ba lang. Nakamamak, pare. Tumaderkan, mga may ramang kami dito eh. Ay, uwan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na Bartek. Nausawan ka na dagos, pare. Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan. Ay, huray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, pare.
Abay, langgatakam na ito yung natadong mabadang. Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo ito. Makapanerbus ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay kunakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Ah, ay, oo, isardeng kong taginom. Bakit? Anyamot na. Rumbang lang. Ha? Natademday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, saan arumbang amaikan ititawid na day abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot aja rumbang apara kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasao manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agum ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apomin kasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Good. Anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minin ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko ta ilako. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosep, agmuuyong kan samot lang. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, itadyon jay tawid ko, period! Oy, Petro, makikita mo ka rin dito lumabas. Ne, ni Baldang tata.
Apay ayang. Balasang pa'y day ta. Uray sulangan din nabati ang babae dito yung lobong. Jack Arman, tata. Ah, kaabay mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray ata nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mat. Sayang mo dito yung kinatayar ko no isulaan ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Nay, apay ilakla ko na ya. Wait, kasapulan na kano ti kwarta. Yakamuan na pangan-anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo day ta Pedro. Kat, talaga mat anatar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputa na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti ang bagbaganay dilim mabasa ki ayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ibagbagam. Ipagbagak lang mata. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmet na iti paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Warak manusan mo nga ituloy day ta aplanom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga ta, into nagahawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agurag nga ruda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala apakalaglagi pa, iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pang pailaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat atin ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Ah, kuha nga min tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Ha? Diyan yung agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba nga min kini Pedro nga arman na ka. Ah? Ni Pedro peti ko na tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa matin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. No apay ang nagpili nga may nagiti babaro. Dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat na umawagan. No kasano ti bagbagana pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na. Apay, adu nga taayat, impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no niya ti pinagninawan dakan kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakat nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takot nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarit na tibanog tayo. Ay, kawa na. Ano san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Sagat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw, dadadanin na layo. Diyan balay mek.
Tagay mato ti danaw mi karayan. Oh, ada sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makitak na ita, pro, aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni maparsyakan dayon. Kunakon ko. Ay, sus. Kitaan nyo yung plate number na. Ireklamo tayo man dahil taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na hindi nagpataray. Sana balay. Tanaalak di plate number na. Apay, sa dinot ti pa na mabigbigat. Simangbot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Isu ang mapanak man. Si mangput gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, ta sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw-iw ka nga iw-iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Now na is Vanessa. Ne, pimintas ka mat nga agpay ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta tapno agkikinnaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasak kon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo, kaya dagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Wan nga rod, kaslasan mutan ani Baldang day taragawin. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon nga agbyag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro, aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo day puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang, Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? daka mo yung kaslakan o artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itilangana ita? Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan nagkaroon sida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga ruti sida ang Baldang. Ay, Baldang kala Baldang. Vanessa kunakmad tinagan ko.
Isu nga ro, tinakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte, kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay, kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, nuag sida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigud asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak itamanong. Jak kay atin asublian yay sigod asya. Wala din ko, tanagadumot yung tagreklamo aka aruba. Tapay ko mga greklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka ka na suplada. Unamla ka nun na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka ta pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samat ugalim. Kat imparitoke mo. Bagak Pedro, guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulang? Kat, anyangay nga ruter aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan dahi ta pa nagsasaom, baldang. Kat na inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adda mo tapi mangit ka. Gapoy ti dahi tang ugalim. Anya! Baliwam dahi ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na ngayon ni baldang. Ay, kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrup-rupan to nga ilina na. Ay, kat, masapul ba't gayam nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga rod day tati kunak. Anya lagi tinayada ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakita ko man yung post mo iti Facebook din na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na panan nyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunak laki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak nga minti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan, idi na minsan. Ha? Nakita ngamin tipos mo, idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni Inawis nak nga minti kabsat ko, iso anak ipasyarak mat
Kastaya. Kit oray ngamin awan ti mga awis king ka. Kit agpasyar kamit Tapno makarelax ka mag paminsan. San apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa ilang. Ngam nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagado pa ilang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga man ka nagasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa ilang awang iskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay inayan ito. Ditang ka man lang. Anya lakit din. Isuan na sa paak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya. Ay sus. Nakadkadlaw makat. Amin apos ni Berta iti Facebook ket agre-react da ya Piryong. Ken amin met apos ni Piryong ket agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. Adda ilimlimod da a relasyon da. Ay wala na. Ilimod da talaga tadang met asawa ni Piryong. Anya. Hay talaga day jay a Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay, nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laang. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yung nagawid ka pala sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Unang lagi din makiturog ka ni Jayan ni Bakit Pereng. Tag-chis-chismis kayo natin nga agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan tiri-iri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kini Piryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga dayta. Kan may saan ama pasamak dayta. Tas si aasawa ni Peryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam. Tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay. Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. Among kumare. Machis-chismis ka mat gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta?
Diyos mio, Marimar! Pakawanam! Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko, Ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tanday ta chismis? Kanayon ka nung amin ngagririak ni Peryong itipos mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka, kanayon ka mat ka nung ngagririak itipos na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag ini. Managi papandamot una yan? Amo mata ni Sarya, ugali na dahi ta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinangibaga kada kayo? Nga addalimod a relasyon da peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sabagay, awan parikot iti dayta, gaputapod numot. Katuan, iso abay amon Kita ekman, no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumal. Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amo man iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungaro dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Iso asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana pod now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo talagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakmat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare? Kahit kuman ang makasarita, maipapaniti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga dalimot a relasyon may kiniperyong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare Di ka malanagan. Tay bagak no sumangpeta kay Jabalay mi. Pagbagak man ta sawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na ka ni Berta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kini Peryong. Ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limod a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya? Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da. Anya lakit din aya. Ipapilit mo tamom. Makamu ka man lang. Salbag ka kikay. Ay na, makapaulok at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Peryong. Ha? Guilty means true.
Kas ang matdata, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod no? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat, ti reaksyon na. Anya lakit din, ayak. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na ray tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alangarod, no saan apod no day nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno dagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunak manen. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Nasing petak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabang bangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay na apo, umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang mare. Tapno agnakam ako na. Noag na ka ma? Ngam kasla saan mitan? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilatang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay. Ano na pasama ulit ang iwat mo? O, nan ba inday di aberta? Nagpudo tingiwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw kumakano tingiwat ko. Saan wat apod nung nga da relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmen. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa riya. Bangking nangiwa mo. Anya laki na mo tatang nangiwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan ngamin apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaon, di pa'y kat kastamon nga sa. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidom. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba. Ayawanan na. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo itang ramid mo. Managipapan kanto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita? Kwa. Naim paglaingin
Tuti imbaga lang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na, magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaga na ken ka nga graman dahil akin baba nga iduldulin mo, katagkabibaw ko ma. Di awalin andyan hakid din. Si Kaki Gimot, kasto lang ako dyan kiniwat ko. Nung kasta kailangan mo tibag pa nam. Ho, gunggunang kunak manen, salbagag di. Awan ti maasyan ken ka iti kasta nga langam. Amin na tattao makakita ken ka. Gunggunam ti bagada, gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salibang gakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung akasta mo din ti itsura na itangiwat mo? Ha? Pangaasin ko nga mo ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan na ka manggagamot, Anya? Di ko naklaang, sapay la kumatagkabi, bawal tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumari, saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahamak unay, husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akasta? Halan ako mare, ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ko ah. Ay apo, dahil tanto magchistis-misimente among mga aramid. Oh, itatamaya natin na ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramid mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanin at itangiwat mo. Anya, ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo tibagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan ang nagnakamak, idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Huh, day talaga yan tipagnak ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon ang namimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.